awas ya. Nih, double kill. Sini kau kalau berani. Kau kawan ini musuhnya. Mundur tahu, woi. Mundur, woi. Oh, segera. Alah. Yut, Naon? naon? Ini kermain ML. Yut, jika kami ya pinjam cik. Cicing lah gerak. Pinjam tuh apa enak? Kok gak ada ngilang? Pinjam apa Cicing enak? gerak ya. Nyobaan tuh, Ah, gua sok iya. kopet ya. Meuli gerak. Sombong amat. Cicing gerak ya. Jeng, Cicing. sekali tuh. Cicing gerak ya top global. Ah, ini sepedahan kok. Kopet. Bodoh amat. Jadi wepai lah, ganggu wae. Wah, syukurin. Sepedahan. Wah, woi. Bahaya ini. Tuh, yut, aing semua sepeda. Udah ya. Yang mana? Yang mana sepeda? Hmm, Yang olahraga ya. Mbung, Coba. mbung, mana tuh boga sepedanya? Itu. Gimana boga sepeda di mana? Meli. Gimana? Nang meuli di toko material. Coba sepeda kieu mah. Kira aku sepeda di toko material mah euy. Nah, heueuh. Wing ya meuli semen hiji gratis sepeda. Kira aku euy. Ah, tuh aing meuli nyobain. Tungguan euy. Heeh, cina loba meuli teh nya. Heeh. Punten. Kok gak ada orangnya euy? Mangga kalabat. Udah ginawan? Dan Enggak. udah meser sepeda sepeda semen. Nuraras aina aros teh sepeda semen. Ih, meser semen. Hadehna sepeda. Aduh, ya budak mabok salap suganya. Hanya beli sepeda ke material. Ih, pan tadi babaturan uing mun meuli semen hadiah sepeda di material. Aduh, ya budak ke yang sepeda. Mi sepeda malah ini dia. Tuh kata sepeda. Cek salah kan kebaturan tadi. Salah meren. Terus tanyakan dia gitu lah. Mau sepeda ka dieu. Kok gak ada sepedanya, Bang? Ya udah tuh, mau pulang dulu lah. Ya ribut budaknya. Budak teh beli sepeda ke material tuh kata sepeda. Dia mah semen paku tak tanyakan ke dia. Saya tanyakan sepeda ka dieu. Bodoh amat. Awas si Rani guannya pukai. Wah, balesan. Sungguh wan. Awas si kuai. Si Rani bales soalnya. Dah, si Rani awas supaya benang. Kejatuh, Ran. Halangan wae. Cocok. Halangan wae jadi wing rabu lah. Gara-gara mana nipu kain? Ini cara kan tukang warung. Nipu naon? Mana nipu? Atau mau sepeda? Material? Balik ah. Asik, guys. Sepeda, siran. Cokot sang pakai. Wes. Sepeda woi. Deut, biarkan sepeda dipakai. Baik bener. Biarkan teh. Biarkan ya. Ayo. Dipakai.
Cewek Ran. Cewek. 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 Mana cewek? Cewek samperin mah. Gitu. Standarnya. Baik lah. Ayo teteh, bade ka mana? Bade ka payun. Sarangan lah. Mana bos? Sia. Motor aing dibawa. Tuh, mau lagi Nginjom. Wanian. Wanian ya. Kita tadi di teangan kemana wae. Aduh. Dasar barudak. Garelo. Kemana jalan ya? Tadinya Tadi awas itu. itu. Awaskeun. Haralangan wae. Aduh. Neng, garing-garing. Wala juga ada ka payun, Pak. Pengen hoyong di harian ke budak ieu. Oh, Garelo. tuh, kalah halangan. Sana teh mangiring mah. Waningan kumisan. Teh, manis banget. Keun foto tuh. Foto. Keun foto selfie katanya Oh. selfie. Inhal ayut. Uwing heula. Ayut. Uwing. Waningan. Bisa doh, mia dia babarengan. Sok. Barengan. Mohon. Sok. Di mana ada fotonya? Iya, we. Habis di dia tuh. Sok. Saum. Ini siapa ada laki dah? Oke, laki. Coba, ieu saha nu made fotona? Lah, mana yuk? Oh, pan mie ada babarengan. Wah, tukang cuit tuh. Mang di mang. Dia mang sedang. Ngasup film mah jika ieu. Deung apa ngotokeun? Ngasup film mang. Di mang ieu. Tuh, apa namanya? Nah, itu teh. Jadi, Mau apa ya? Nah. Mang, cina alus ya, Mang, fotona. Ya lu sih ke gaya ya. Cep, Mang. Mang, kali di. Gaya bebas. Gaya bebas deh, gaya bebas. Tuh, 2. Dua pisan. Ayo teh. Si kelandi itu. Maunya, Mang. atasnya. Tas saya teh. Mana tuh? Maunya. Mun. Karenya di jalanan teh. Mun. Heh, lanjut. Sepeda aing mau bawa, heh. Biarkan, heh. Si Emang ngalangan wae jadi tatabrak. Dewan nih ya. Nabrak siap beunang si ayeuna. Ya uga we mau sepeda aing ya. Ayo sepedahan. Bebeja heula tuh. Mana naga di imah? Aya di imah. Ya iya kunaon ieu. Ih, udah ieu mah sepeda tuh bebeja. Tenden lah sepedana tenden. Nah teh. Wan kan mana mau sepeda wing? Gus. Cong dijebur kena budak Oh, Nah, ieu naon Sok. Ini bener ya. Oh, iya. Sing bener ya. 2 Nungguin ya. Bukan. Anggur baik. Butut. Wah, bongana mau sepeda tuh beja. Wanian mana? Wah, cuy euy. Wah, turun euy. Turunan we. Wah, cuy euy. Ya kan dia. Bongana mana? Wah, wanian.